Akarima Yembe South nimeomeretie kuonania gikeno kiao nyuma ya kamite iria yataritwe gucunkuna mabeti ya mathatu aria ciezire nturi arathitangitwe namo kuringira kura ya kumweberia igikiri igambariri mari ugari nturi ni minister withiritwe irutaniretie muno kiri rwangi rwa urimi utigira gutina yura ndeni ya Kenya na Kenya yo kumaretera mirandi ya uthina mbere muno ithima cia ronchi mameneretie aregani mari nturi magisiasa na kuromba kubangania gikaro kia mwanya nikenda kumashwira ntaira mathina ni mamethiritwe mari kimirani kia miradi ni Smugendi na raniritie na Akarimama Injuri ya karinterenisia Igembe bodraniti aja mushine maua kuona ni kuuro kunene bone nyuma ya minister uri mithikari nturi kuthererurito na kwebeberua igamba imbunge igamba ria kumwebeberia gitine riria riraikitwe mbungene iu ni mubunge wa Bumura Jack Wanami wa Mboka akimwetaniria na Beatrice itiagirite Mutuma muthe na Livondo Timothy ni atongeria ba antu ba bethi timu yetu ya Igembe South ira iturite ntugwaru ari na ikawiritwe no ndu bwa CS wetu areketie gucokwa nyuma ya motion yura yo abwithetwe yo kumurita gitine akaria CS wetu na no ndu mwana wetu kuma Meru na Igembe South itucokia nkatho ke Murungu twi muraibwa no ndu botucokeria mwana wetu no ntoke allegations ira chionda rekeri cha na chomu impeach sionda ni rekeri kisiasa na ene muchetho siasa ya bangi kuma kaumo katokwira ndunia yetu Kenya atito iretwe nyuma ya siasa wetu chokwa na tomonia to tayari kumunga mukono tutwire kuroma na siasa wetu ora twendete muritingue nontu banko maire ira mwandamete bereti o mwarugia na batura ritho rira riri muria Meru batwethe ntumu batu tuya na tukiro mona musima moyura turare ayuo mbere tukiwa alentorote nwetete na ritete ngwe nontu motu yuare 270 ruare te ana yuare 270 ruare ni ana na ritete ngwe kana ritete wana ndrenesi nkenda kwira Meru kierio gikirari mberetu kitirari kierio omwagira kingi kiario kia kawira no ntunya kawira kia kulwa kengwa uroke yangaba no Meru no muntu oguma Meru ereko lakini barabara njirite CS lentore marinya akiolwa kauma kutirari angarantie tekege soka kweko powi bayari kia kumenya atire Meru ye na ritho rimwe riu no ritho rimwe riu Meru no nkuruki barombete akali na atongiria bangi bete nambe na kugwata rinturi mbaru tonto na gwita ngugi uria kubateri na bari akali bari na wirigiro agacokera bairibire cia muci mono kimera kiao kiamira onyango cokia nkatho kia masimiwe wetu siasi lentore no nto borombe to tome o toma fertilizer ke na maketha yetu yakethira yakebua igitara twandete fertilizer kumarera kwa batu itokuwa mwasimi wetu CS ate batu borowanwe no nto bwa siasa batu itomokatha na itokuwa na thithetie manto ya manene na ya mea ndene ya district yetu kana county cionthe irayanete fertilizer itwonete maciara yacio no ntomo tuturayura ciringi mana yele na 70 na thai tukora kilo yele na ciringi ya kwa wito kuwa fertilizer nebu yera lentore atwete na itokatha muno tukiwa kinya kie mavuno ya majani batu itwanete maciara ya mea muno kie majani na kinya majani yetu ya ciarete bobo ya kuringana fertilizer itwei akenje ithima itogona na ara ithime yana ko Meru we onto arumo ara thithero yonthe kwende icoka iria Mheshimiwa Linturi kiongozi ura tukumenya na ritete ngwinde ne Kenya na kiongozi ura tukumenya na tumite Kenya ya chinjia rito nuntu bwa economy kimanto ya biekorea na Linturi no more bara the best CS in Kenya
na atankwenda kuwa riu na message ni ananchi betu ba Meru antu betu bukoroita muntu ateita nchamba yo mauru kuiba muntu kaukira cie muntu ngikenda ukira utimea koro akana gaku kalosiere ko batu ni tukwira antu bara usika kimantu ya nonto ya tureiba sua area tureiba so Mount Kenya bara usika wikira kenda ba bena interest nonto etegere ta munjalu imbiboke ona antu betu lakini bokoro dhura muntu enu bonunka yaro nya no tongoria muntu enu ari utongerie okoro mena muntu enu akiona kawi boru ritho ambiria kwenja marinya no nto muntu enu ari utongerie ne kwe matiali abuila antu betu nawe CS ne bwaga nontu ukomba utobora nonona netie wewe ngona bwa kunuritaniritie kurutira Kenya ngwe na batu twingo turi Meru nona netie boru ritaniritie donde ndro kworo munene ndina message kiwe ndre mukari wegembe South na ndre mutori wegembe South ndre kwira munene turato antu baku na turatonyukwe tukuromba kiume kemwe tukwage kuruka kabisa nontu wa president ondora nacio na miriwe mingi rora nona ndre ikuthira uruka kiume keno icogere murungu gatho nontu bakuthithiritie na nyuma ya orekie kuruka inkwenda kwe message nkwenda utumira munene eyo mochie eyo kolome na antu betu begembe on the region nontu oyo mwana wetu ureria mira uthomethetwa mira uraramira ene twinthe thina iraritwo nyuma ikusumira ya tusu twenthe tiga kwe timu emwe irawatana irausu gwetuika bange bonthe barinja twikwira yo tukolome turi antu bembe ukolome na mbunge betu MCAs betu na aremi na biashara tukuma nyumba tuishingile twarie kiembe na nyuma torekia ukuma kwaria twatura na solution ya mira Akaribaba barina kuguru kunene bariuga kiria kibagwiritie ni kwithwa mbunge ya Kenya ni gwatirite na kwari nturi atina maitia jaiku kana jaiku kirijaria arekiritwe na nandi bariuga ni igore ya ore mutheko igo batitikiria rikurwa nu kanao. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru.